قدمات رازی حساسی یا چی احترام زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے حتی قدمات رازی حساسی جناب یادوی کسی دربار اچھا چی موقع اگر پنی کل سویتین پاکیا شنو دربار اچھی موقع شیشناون امام احمد رضا خان فاضلے رحمت اللہ علیہ تمہیں ادگر سے احترام تاوی دوپ میں ونو گرش درباری نبوتک ادب چھو ایمان جان درباری نبوتک ادب چھو ایمان جان زو چھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او امی دربارو کا دب شناون پروردگار امی دربارو احترام شناون پروردگار امپت کرر مومن المتنبع خبردار کرر مومن ای مومنو خبردار خبردار عرش بھی نازل مقام مصطفیٰ دربار مصطفیٰ تیا خبردار اسی دربار پروردگارن کر سورہ احزاب اسم آیت یا ایوہا الذین آمنوا ایمان والو خطاب کو من اے تو ایک از نیندر خطاب کو من ایمان والو حتی مومنو کلمہ پڑھن والو حتی یاداز خیال لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی ین نبی سنجز دربارس آواز بلند گشی ین کلام تھج نیری در دربار محمد رسول اللہ ہرگز آواز یہ دربار اسمان بلند کرد یا تجیات جنا بلند آواز نہیں یادت ہے پد فرمان پروردگار وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ یہ تھزیات تم طریق تز نکرن آلو یت کو توی آخ اکی شوپانوین آلو کرن تم طریق تن آواز تنا کرز بلند حتی تھج تنا موز بینا کرز یت کو کلام یت کو توی آخ اکی شوالو کرن ہرگاہ چت تھج دراوی کلام ہرگاہ چت تھج دت آواز ہرگاہ چت بیاد بھی گئی پروردگار فرماون ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون دپن چی چانی عمل گسن برباد بھی لگی نپائی یم کپر گئی برباد ونیو یہ کمیو کادا بیچناون خدا ترودیا حتی یہ کمیو دربارو کادا بیچناون حتی مولود پرن والو حتی نبی از دعوت دل والو حتی نبی از محبت کرن والو خبردار یہ نا اکس موئی وال کس کروڑ میں حصص برابر درباری رسالت اسمز کیا گشی بیاد بھی گئی ہرگاہ سے گئی چانی عمل کر برباد ذات پاک حضرت اللہ یا تھزیاد بربادہ کری پروردگار آشا شان تاجدار سنج دربار کیا مقام تاجدارس کیا عظمت تاجدارس کیا شان تاجدارس امیو قدہ بیچناون ذات زل جلال حضرت اللہ
یہ خطاب اگر سارے مگر یم خطاب گوڑنیت سرفراز سپدے سوس حضرت صحابہ کرام جماعت سویا ونیو صحابہ کرام کا مسلمان تمن ہش عبادت کرن وولوسا کان تمن ہش عمل کرن وولوسا یمن دبن چل پروردگار حتی صحابو نبی سنجو دیوانو یاد تھجو بیاچو میں ونمت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو یہ تم صحابو تو یہ تم یمن جنت مشتاق جنت پریارن تو یہ جنت مشتاق مگر یاد تھجو درباری رسولس مزازو روزن خبردار حتی اگر چمت واریا تعریف قرآنس مذکر پیور بیو توی خدای اسراج خدای چون بحراج مگر یادت تھجو صحابو خوشیارا روزو کیس توی حچو زیاد پاماسن تا دربارس مز وانسا صحابہ کرام روسا امی دربار ورائی زاک یوم قرار یمنوس یاد پیور تو گسن اس امس میلاد کس مہراز کرن اس امسن زیارت دیدار ام پت اس پنن تریش بجاون یون واپس دب یمنوس زیادہ یاد دربار اس نوز یون گسن پروردگارن دبلت یادت جو صحابو یا شو درباری مصطفیٰ اتیا روزو ہوشیار خبردارا روزو یہ نا کوتا ہی گیسو یہ نا دربار تھدی سو بولن یہ نا بیاد بھی گیسو ہرگاہ توی تھدی بولو ادبس منز کان کمی آئیو حضرت تس کیا رب چک دپن تہند ایمان تہنز عمل سوری گیس زائی یہ کمن صحابہ حتی صحابہ یہ دربار آقا ہے دربار مصطفیٰ ہے جب جانا پڑے تو یاد رکھنا ادب سے رہنا یہ نا کوتوہی گسی یہ نا زی اشمقام کس یہ کوتوہی گسی یہ نا کوتوہی گسی صحابہ کرام پیغام دپن چک یاد تھجو تیل گش خدای سن غضب نازل اگر بیاد بھی گئی تو عمل گشن ضائع توہی لگن پائی توہی لگن پائی اگر چمیانو جوانو ات پیغام از رب سنجس من ساری لوگ ساری مسلمان خاص کر یوم ات خطاب سب دے سرفراز یس پیغام یمن میلو تم ساتن صحابہ کرام جماعت تمن آو یہ خطاب اگر چاہے سارنی خاطر چھو مگر یمن خاص کر تک وقت مز گوڑنیت میلو سو میلو صحابہ کرامن یمن تونن خبردار روزو ین دربار رسولس مز بیاد بھی گیسی یہ چھوا ینا دربار رسالس مز دربار نبی ینا بیاد بھی گسی یاد رکھنا اگر ساری چھ مراد اگر چھ ساری چھ مراد مگر یم سرفراز گوڑنیت سب دیتی موئی صحابہ کرام آوائی موجود چھ مفسرین افشان نزول لکھن دپنی آیت گئی نازل حضرت ثابت بن قیس بڑی پڑیو رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے متعلق آز گئی یا آیت مبارکہ نازل یہ ثابت بن قیس یس بوزن اس تھوڑا تھج پام یعنی اس گوب بوزن یہ گوبوز بوزن یس تیمی سے کت کریا سکیم آواز مز کریا تینے سمجھی یون
یہ گو پہم بوزن امس تھج آواز پیون کت کر مگر امس یہ تجربہ تھی کورمت اس تھد چھ بوزان سہ کلام تو تھد کر یمس گو بوزن یمن کنو بوز گوم ون 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 جوان سہ تھد بولان تجربہ کورمت سہ تھد بولان سبحان اللہ فرماون ثابت بن قیس دربار رسولس من صلی اللہ علیہ وسلم یوس نا گو پہم بوزن یوس دربار رسولس من کرن کلام تھدی کیا اس کرن دربار رسول ہے یاز اس کرن کلام تھدی یاز اس کرن بلند آواز مسکت تاجدارن جسن سا ناراضگی کرمز کیا تاجدارن ونس نزا میان یارو سہ تھد کرن کلا یہ نازی کرن تاجدارن کر نزا اظہار ناراضگی اگر تاجدارن کر خاموشی مگر پروردگارس آون قیس بن ثابت سون نبی سندس دربارس مز تھد کلام آون خدایس پسند کیا تاجدارن ما کرزا منا تاجدارن ما کرزا ازاری ناراضگی مگر خدایان کرن برداشت ام سن تھد کلام کرن پروردگار عالمین آن پسند خدایس مذکر خداین آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حتی ایمان والو حتی کلمہ پڑھن والو یہ دربار آقا ہے حتی کرجن تھد کتھ ون کس متعلق دپن صحیح گئی نازل ثابت بن قیس متعلق یہ کیا اس بوزن یاد رودا یہ کیا اس بوزن یوس تھد بوزن یوس تھد کلام کرن تاجدارن کرن زا ناراضگی ہند اظہار مگر خدایان کرن پسند اللہ اللہ ندبون کم سون خدای سو خدایان کرن اللہ نبی سندر یل ون آیت مبارکہ گئی نازل دبن ثابت بن قیسم یل بوز حتی آیت گئی نازل یہ گئی مطلق نازل وائی خدایو میان کوچن کنسو یس نبی سندس دربارس مز تھد کرن کلام یلیم آیت بوز یہ گری نبر اموز پیغام خدای سند آیت نازل گمز پروردگار سن طرف پروردگار سن گمد خطرناک پیغام میان خاطر نازل اموز گو دلس مز خوف خشیت گو تھر بس یہ کانپیو ایس آیت بوز کانپینا کیازی کیا چھ بوزن کانو تو یہ بوزن کانو گو یلیم بوز پیغام ہے آیت آز کمس نازل پروردگار آز دبر دربارس مز کر جو آداب ہرگاہ تو ادبس مز کمی آئی آواز گئی تھائی دوز عمل کر برباد ونیو ون ثابت بن قیس یمس روزیا سکون ون امس یا کن جایا آرام دپن یہ سڑکی پہ بہت دپن اتی درو سائڈس یہ بیوٹ اکی جگہ پہ اتی لوگن زار زار ودن خدای سن بارگاہی اندر یہ ودن تھر سرسی پریشان ہو دپن واہ میان خدای میان عمل گئی ون برباد میون ایمان گو برباد ون ما بن بہ جہنمی واہ میان خدای یہ پریشان اپر بیاق وفادار امس ونن حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی
یہ دراو اپر ام وچ ودن زار زار ام وچ چشمو وچ تراون زار زار حضرت ثابت بن قیس دپن یہ گو صحابی نزدیک عاصم بن ابی کو نزدیک او ثابت حتی وجہ کیا دلیل کیا حتی کرشا خاری عیال چا ٹھیک پان چکا ٹھیک سکیم چیزن ودنو سکیمیو چیزن ودنو سیشت پانس اشخور رامس ودن ودن دپنو عاصم سبوز نا خدایان کس پیغام سوز دپن ایمان والو خدای نبی سنس دربارس نزیزیو بلند آواز نز کتھائی کرن بکر تونز عمل تزائی سوری بی لگن پائی خواب بی لگن پائی سبحان اللہ حداسم تاوی آجز ودن وائی بکیا کرون بنائی لگولی عمری انساری عمل گئی زائی گئی نا دپن کیز گئی زائی دپن ودن چس ام موجود میانی کھوت تھد ناو چھ نبی سندس دربارس نز کہنی ونن یہ پرابلم چھ میں یا چھ میں کنو چس گو بوزن کلام چس دد کرن او عاصم یارو حتی باگو سے زبردست رال باگو سے پریشان میانی عمل کیا گئی دپن ودن گو عاصم بن ابی استاو محسوس ام کر جلدی جلدی کوشش دپن یہ دراو دپن بون جلدی جلدی شش جناب محمد رسول اللہ حتی بانیر جلدی یہ پیغام آون تاجدارس عاصم بن ابی دون یہ دراو نا ادراو ثابت واجن دپن شریک حیات آزاو مصیبت ثابت بن قیس آئی گر واجن آزاو مصیبت آئی گر واجن آزاو کمن ہم پار دپن خارشہ دپن میمت لگئی آیت نازل وین کیا کر وین کر کون میں تھاو کوٹری مز بند کرت کمرس مز بکرائی ود بکرائی مگ من خدایس بکرائی مگ من پروردگارس دیو آری رسول کریمس یل نبی اسی آر خدایس دیار آئی میری کرواجن حتی کرتی کم میں دادی کمرس مز بند کرت میری کرواجن حتی دان سرتاجو تاجی کو کرت دپن مگ من خدایس کس مگر کاری چو یور کیا گو دپن خاندارس گئی عمل ساری زائی امس رودی نکہی یہ بنیو جہنم حقدار کرواج میں نائچی ودن ورائی وین کہچار میں نائچی پھٹن ورائی وین کہچار میں نائچی نگم ورائی کہچار آئی کرواج لیت مت کرتا کمر تاو یال نبر لگئی زلاک تو تاج نیر نبر اللہ تو تام نیر نبر یو تامت نمفی دیم آری جناب رسول کریمس معافی دیم پروردگار یہ چو کمرس مز ود ود کرن ثابت دراو یہ دراو عاصم بن ابی یہ وہ دربار رسول مز ووتنا اتی چوارز کرن تاجدارس اتی چوارز کرن تاجدارس اتی چو کرن ارزگم خارس حتی میانی تاجدارو سلام کرن دربارس مز کرن سلام بعد السلام گسن ونن یون عرض کرن دپن محبوب انسا امی ثابت بن قیس کیا نحض تمسی بچارس زبردست غم پیمی تمسی بچارس زبردست پریشانی عاصم حتی کیا وجہ کیا دلیل حتی ساس جینا ویدی پر سیدس ود کرن
سازو زار زار ودن سازو زار زار لڑہان پریشان میاز دمس خالش تمیاز دو آیت گئی نازل میانی امن گئی برباد مین ساری عمل گئی برباد ایمان گو حتا ساز کرن ود یا رسول اللہ ساز کرن ود یا حبیب اللہ ناز تمس کیا دپن تاجدار سائی رحمت حسین مصراؤن رحمت حسین مبارک مصراؤن سبحان اللہ اتی ونن امس عاصم بن عدی امس یور ونن دپن عاصم پرارما عاصم پرارما عاصم پرارما دپن تل کیاز کر میانی تاجدار آر آو تاجدارس یلی ید زبان بوزن ثابت بن قیسون دپن عاصم حتا پیار مو حتا یمی دم گسنیر حتا سلپتا اسکس دپن تیوز دم ثابت بن قیسس دپس نبی چی کرن آلو دپس نبی چی کرن آلو ثابت بن قیسس عاصم بن عدی یہ گو دون اچھو کرن گرس من معلوم دپن ماتم زن ات گرس بچھوم اچھو سارسی گمد ماتم یہ وچھن اور یور عاصم دون نیبر کنی کرک او ثابت بن قیس حتا کجو جلدی کر دو مدینو کاغ چی کرن اللہ مدینو کاغ چی کرن ون سا بڑی مدینو کاغ چی کرن آلو دپن ودن بو ثابت بن قیس یہ دراو گھرو مز نیبر ژیر ما گو یہ دراو گھرو مز نیبر تھورن یلیم بوز مے کس چالو کرن تاجدار جمالو کرن یا مالو بوزن دپن عاصم قرار کر بجائی مائی دربار نبی یل ون اوڑی کنس تاجدار آلو یل ون اوڑی بلو نبیان یل ون اوڑی بلاو ناد سوس تاجدارن دپن تمس دپ نبی شکرن آلو ثابت بن قیس ودن در دربار محمد رسول اللہ یا ودن دربار اسمز کرن سلام مگر ودن رکیا ون سا بڑی ودن رکیا یمس مصیبتن ہند پہاڑ چاسن پیٹ سچ گڑائی ون سچ ودن اگر کنس باون تاسس سمشن تتن تو ودن گسن کنٹرول امس چھنا اندر یم غم یون نیر پریشانی سلام کر دربار رسالت صدر دپن دبائیو حتا میاتیز معافی دپن کیوں دلیل تکیاز یون غمگین دپن آسنا غمگین آسنا پریشانی ومری ہنز کمائی مکلی عمل مکلے نماز مکلے بوڑ چیز ایمان مکلے دپن کیاز حتا ود میو پال میان تاجدارو بنا اوسس کرن سونت مونت تھج کچھ حتا بنا اوسس کرن سونت مونت کتھ حضرت میازس کنو اوسس کو بوزن میاز غلطی ناز مے ورٲے کُس اوس چٲنِس دربارس منٛز تھدِ کلام کران بہٕ یوتٕے اوسُس تتہِ کلام کران میانہِ عملہٕ گٔے برباد مے ناز بچو کی یہ گو امس یود خوف حتاس ود میو پن پان تاجدارو چونس دربارس مز اگر کتھا جوس کلام کرن مے ورٲے بہٕ یوتُس میانہِ عملہٕ گٔے اوے چیز امی ودنو
دبن عطا میانی یار ولا کینا پرواہ تاجدارس آو ام سون پیار محبت آرام دبن موبر غم تسلی دتنس اطمینان دتنس دبنس ہتا ثابت چانہ عمل نہ گئی ضائع ہتا ثابت چانہ عمل نہ مکلے چوری مانا مکلو سنا بنو جہنمی دبن تیل کیا دبن میانی یار ون چھت وودمت واریا ون چھت پانس زبردست کمزوری ولا میانی یارو یہ تیاو چھ رحمت دربار یہ چھ رحمت دربار یتن تہ کر خدای رحمت امیدوار ہتا ثابت بالکاس یارو یارو ہتا ولا 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 حضرت کیا دبن کیا نا پروائی ونیا جپان ختم کرمد ودن 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 ولا اتو ودن نسا دمائی ون موزوری اتو ودنس کیا دمائی کون سا زبان اتو ودنس کیا دمائی ثابت بن کیس دان ودن میانہ عمل ما گئی برباد میانہ نماز ما گئی برباد تاجدار دیون تسلا رحمت کاغ دیون تسلا دبنو ثابت چانہ عمل گئی ضائع اگر وہی ودو آریا ولا باج میں اتوادنس انام کات ودنس دمائی انام یل ابو بکر صدیقن ود ابو بکر صدیقن خوف خدا سمز پروردگار سوز ڈائی دبنس ڈائی دبس ات ودنس دی خدای انام ابو بکر ہتاس تمیاز ود واریا یاری کارن تمیاز ود واریا ابو بکر صدیقن ودنا یاری کار آجن سن دوست چلن چھنا یہ سوئی یاری کار سوئی یاری کار سوئی یاری کار تاجدار صبح ہر کن نماز صبح فجر پت ام پت صحابہ کرامن کن پھیرن کمن کن تاجدار پرناون نماز ام پت پھیرن پنن وفادارن کن دپن میانو یارو حضرت کیا کیس ما وچو آز کا خواب کیس ما وچو خواب ما وچو کیس دپن یہ وچمت ایسا سوز بیان کرن حضرت محاز وشی خواب حضرت محاز وشی خواب حضرت محاز وشی خواب نبی تاجدار اس تعبیر ونن تاجدار کیا اس مگر یہ تی کو اس تاجدار دوہی ونن کیس ما وچمت خواب آز تاجدار ونن اکی دو یارم توہی مزما وش کیس خواب اچھن کام ونی میں وش خواب ام دو چھ تاجدار یوڑی فرماون دپن یارو آز وش میں پان خواب کیا وشو حتا تانیس صحابہ کرام خواب کرن بیان تعبیر کو سوس ونن اللہ آج تاجدار وچن خواب ام بد بند بن میں وش آز خواب مگر ام تعبیر ونی ابو بکر خواب وچن صحابی تعبیر ونن نبی وش خواب تعبیر ونن یاری کار کمال ہمسی یاری گار دتس ودنس انام خدایان کیا قرآن اگر توہی تاش پرمت سورہ رحمان پولیو سورہ رحمان یلودن واریا خدایان دو ملائکہ رہی سردار گس پائی بڑیس نبی ازدب امز دی موزوری ولی من خوف مقام ربی
جنتان حتى یار جمع وتم پراپرٹی موجود جمع وتم دولت موجود جمع وتم کن ترار موجود جمع وتم بدل کن موجود جمع وتم عیال موجود جہاں ودت ام موجود میں خدایس برونٹ کن کھڑا گژھن اتھو سو کھوژن ولا ات ودنستی خدای انعام ولمن خاف مقام ربی جنتان ات ودنس ناقی جنت اتھا دی خدای س جنت چٲنِس ودنس امس کم دیت انعام مگر یپٲرۍ آو ثابت بن قیس یاو دربار رسولس مز ود ود کرن نہ زیادہ پان کرن نہ پریشان ہتا میانہِ یارو ژےٚ کوٗتاہ چھُتھ ووٚدمُت ثابت بن قیس ولا وۄنۍ چھُ گوٚمُت غم بوز ترٛےٚ بشار دادی تاجدار ترٛےٚ بشار ودنس ژیر ما گوٚو ولا ترٛےٚ بشار دادی ترٛےٚ بشار دادی تاجدار کیٛاہ دوٚپنس اما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة حتى ولا يارو ام ودنا واريا ام ودنا واريا ولا يارا چاو وين كسيا نام دي وينو بڑي كلمه تھيزو يا تھے نام دي ما يا ودنس دپن تاجدار کیا دپن یہ تھز گۄڈنِچ بشارت یۄس چون زندگی گزرِ سۄ گزرِ قابل تعریف حتى عزت واجد زندگی ییٚلہِ برٛونٛہہ کُن حتى ثابت بن قیس نیر میلی عزت زندگی یم کس گئی یاد تھو یہ کس گئی کس دوٚپنس تِمے اللہ یہ کتھ انعام ودنس وۄنۍ چھُ ہورُک فٲصلہٕ گژھنٕے وۄنۍ چھُ ییٚتی کتھ باتھ ٹھیک عدالتس ییٚتی چل ہتا ولا یۄس ژےٚ زندگی گُزری سۄ گُزری قابل تعریف یہِ گوٚو اکھ انعام دوٚیُم انعام ووٚنُس وتقتل شہیدا بیٚیہِ ییٚلہِ وۄنۍ موت یی سُہ تہِ یی شہادت موت وۄنۍ یُس موت میلی سُہ کیٛاہ میلی شہادت موت ترٛیٚیِم کیٛاہ دوٚپنس وتدخل الجنة دوٚپنس ژٕ اوسُکھ نا دپان بہٕ ما بنیووُس جہنمی اوس نا ونان ژٕ اوسُکھ نا دپان مےٚ ما گٔے عمل برباد بہٕ ما گوٚوُس ضایہِ ولا یاد چھُے ترٛیٚیِم انعام حضرت کیٛاہ دپان چھُس ولا باقٕے انعام کیٛاہ وتدخل الجنة بولا ترٛیٚیِم انعام نیر نیو میٛٲنۍ سرٹِفکیٹ ژٕ جنتی ژٕ کیٛاہ جنتی ترٛےٚ کتھ گٔے ثٲبت تاجدار چھُ برٛونٛٹھِم خبر دِوان چٲنۍ زندگی گُزرِ قابل تعریف برٛونٛٹھٕے چھُ نبی ونان دپان چھُ ژےٚ میلی شہیدُک موت برٛونٛٹھٕے دپیو یہِ خبر دِژٕس یہِ زانکٲری دِژٕس یہِ گاو دِژٕس خۄداین تٔمی دیُت سا پنُن چھُنہٕ کٲنٛسہِ یہِ دیُت سُہ کیٛاہ ژوٚل أسۍ چھِ عطٲیی أمۍ دوٚپُن اے صابر اکھ گُزرِ چٲنۍ زندگی قابل تعریف بیٚیہِ ییٚلہِ موت میلی سُہ کُس موت میلی شہادتُک موت بیا دِمے بہٕ تہِ یاد بیا ونے ییٚتہِ ما فوق الاسباب ییٚتہِ یا ونے ژےٚ میلی جنت کیٛاہ میلی اسہِ نا کر زکاتٕے اسہِ نا روٗد وارٕے أسۍ حظ چھِ اصلاح کرنہٕ درٛٲمٕتۍ أسۍ نا چھِ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب اتھ درٛٲمٕتۍ وضاحت کرنہِ لُکھ تارو فکرِ أسۍ دپان قوم بگڑیو واپس انو لیکن بہٕ چھُسے دپان ما فوق الاسباب نبی چھُ جنت عطا کران یی نہٕ تۄہہِ سمجھ آسہِ سمجھن والیو سمجھو
ما فوق الاسباب دشمن ما تحت الاسباب دشمن ہم دونوں مانتے ہیں نبی جو مدد کرے نبی تاجدار خبر تو چکس موت میلی بی کوت گژھِ أمِس ٲس نا تھر بہٕ گژھٕ جہنم عملہٕ گٔیم مگر تاجدارن دوٚپنس کینٛہہ نہٕ پرواے ژٕ ناو وۄنۍ جہنمس ژٕ ہا چھُکھ جنتی یہ کٔمۍ دِژ بشارت کٔژ ترٛےٚ نمبر اکھ موٗجوٗ یہِ چھُ دربار فرمان ہتیا چھُے ججہِ سُنٛد فرمان یہِ ما بدلہِ زمیٖن بدلہِ آسمان بدلہِ مگر نبی سُنٛد فرمان اسہِ اوس ادارٕ تحقیقاتس منٛز استاد مےٚ چھُ ادارٕ تحقیقاتس منٛز زٲنِوا ڈاکٹر قاضی نثار احمد سُہ زٲنِوا سُہ اوس اکثر ونان اسہِ اوس کافیہ پران کافیہ چھِ بُک اکھ کِتاب اکھ تتھ منٛز پرناوان اوس یِوان مبنی اکھ لفظ اکھ مبنی سُہ اوس تتھ اتھ سۭتۍ ونان دپان اوس زمین ٹلس زمان ٹلس مگر مبنی نمی ٹلس زمین ٹلس زمان ٹلس مگر مبنی سوز دپان زمین ہیلہِ آسمان ہیلہِ مبنی ہیلہِ نہٕ پننہِ زمین ہیلہِ آسمان ہیلہِ مگر نبی سُنٛد فرمان تاجدارن وون ہو کر رہے تاجدارن دِژمٕژ بشارت کٔژ بشارت وۄنۍ بوٗزِو مختصرٕے میانیو جوانو یہِ چھُ خۄداے ہیٚچھناوان دربارِ رسوٗلُک ادب کیٛاہ ہیٚچھناوان ییٚمہِ دربارُک ادب زمیٖن ٹلس زمان ٹلس مگر تاجدار سُنٛد فرمان بدلہِ نہٕ ترٛٮ۪نوَے چیٖز میلے کٔمِس ثابت بن تاجدارن دِژ گۄڈنِچ بشارت قابلِ تعریف گُزری زندگی دپان سۄ زندگی گُزٲرِس سۄ شاندار زندگی گُزارن مشہوٗر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ چھُ کران بیان دپان ٲسۍ لُکھ ییٚلہِ ثابت بن قیسس کُن ٲسۍ وٕچھان سٲری ٲسۍ ونان یہِ چھُ جنتی مسلمان کیا چھُ دُنیاہس منٛز یہِ ما چھُ ونان پانے یہِ چھُ گارنٹی أمِس کوٚت چھُ گژھُن دپان أمِس ٲسۍ دُنیاہس منٛز سٲری دپان پتہٕ یُتُے جنتی مسلمان أمِس شان اعزاز تہٕ اکرام سان گُزٲر أمۍ زندگی یہِ ٲس تشا تاجدارن گۄڈنِچ بشارت دِژمٕژ رسوٗلِ کریٖمن دوٚیِم بشارت دِژ تاجدارن دپان وَتَقْتُلَ شہیدا موت کُس میلی شہادت نبی فرماوان شہادت کَمہِ طریٖقہٕ میلہِ شہادتُک واقعہ بوٗزِو جنگی یمامہ کُس جنگ وَن سا بڑِ ژیر گوٚوا بس یہ گو سٹھا جنگی یمامہ گو کُس جنگ جنگی یمامہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق سُنٛد مقدس فوج مقدس مجاہدین جنگی یمامہ اتہِ کٔمِس سۭتۍ جنگ کرُن نہ مسلمہ قذاب یہ اوس شخص اکھ یِم نبوت کٔرِو دعوا کٔمیُک کٔرِو دعوا نبوت بہٕ چھُس نبی کٔرِو نبوت دعوا أمِس سۭتۍ گوٚو ختمِ نبوت جنگ کرٕنۍ ابوبکر صدیق سُنٛد فوج
یام لڑان مسلمت الکذاب یہ جاد کران لیکن فوج چھس واریاہ سۭتۍ فوج چھِ أمِس واریاہ تعدادس منٛز سۭتۍ مگر مسلمان چھِ ہوند کھوت یمامس دپان ییٚلہِ ہُمو پنُن طاقت اور وغیرہ ہو مسلمانن منٛز چھِ کینٛہہ جوان یِمو پتھ لوگ ہٹُن دپان یہوے ثابت بن قیس اوس تتھ جنگس منٛز یہوے گوٚو یِمن پننٮ۪ن جوانن کھڑا خطاب کوٚرنکھ ہتا جوانو تۄہہِ ما چھُو آزے یوت لڑُن اسہِ چھُ تمہِ دۄہ تہِ لوٚڑمُت ییٚلہِ تاجدار اوس بذاتِ خۄد جنگس نیران مگر تٔمۍ دوٚپ نہٕ یہِ اوسوٕ تُہۍ ژلان کہِ آز کیٛاہ کوٚت گوٚو تُہُنٛد ایٖمان دپان ییٚلہِ خطاب بوٗز یِمو جوانو یِمن منٛز آو جوش طاقت جذبہ آو یمو کوٚر ساروٕے برٛونٛہہ حملہٕ کوٚرُکھ ثابت بن کیٛاہ چھُ کران واریاہ ایمانی سان جذبہٕ سان حملہٕ کران آیہِ تیٖر دپٲتی سپدیو ثابت بن کیٛاہ شہیٖد یہِ کٔمۍ دِژٕس بشارت بیٚیہِ میلی ژےٚ کمیُک مول شہادت موت جنت میلہِ سُہ چھُس مالک نبی سُہ یی تتہِ پانے بٲگرٲیِتھ ہتا سُہ دی تتہِ پانہٕ بٲگرٲیِتھ ادریٖس علیہ السلام ونیو دپیوُن بژ وۄنۍ یپٲری جنتس یُس ژاو سُہ درٛاوا زاہ ادریٖسن ونیو نا دپیوُن ہسا یُس جنتس ژاو سُہ چھا پتہٕ واپس نیران بہٕ کوٚت نیرٕ مگر آواز دوٚپنس نیرکھ نہٕ مگر نیرن ژٕ نا نیریا دوٚپُن کیٛازِ دوٚپنس جنتُک خٲلق چھُس بہٕ مگر مٲلک چھُ جنتُک خٲلق چھُس بہٕ مگر حوال چھے عطا نبی چاہے گا جسے دے دے گا یہ واریاہ زیوٗٹھ کہانی تمہِ موٗجوٗب کوٚر مےٚ واریاہ مختصر ورنہ ربس شریعت یا حسر ونا شریعت پروردگار کرے مےٚ سارنٕے مالا مال دپیو أمِس میلے عزت زندگی تہٕ أمِس میلیو شہادت بیٚیہِ میلیو جنت جنتٕچ گارنٹی دِژٕس کٔمۍ رب العالمیٖنن أمِس گوٚو نبی سٕنٛدِس دربارس منٛز تھدِ بولنس یوٗت پیو ہیٚکو بیٚیہِ ما کٔرٕن زٲنِتھ مٲنِتھ بیٚیہِ ما کٔرٕن أمِس ٲس بِچٲرِس یہِ اوس کنو گوپا موزن مگر یُس دربار رسولتس منٛز توہیٖن کرِ دپان امہِ پتہٕ یُتھُے بشارت دِژنس ثابت بن کیٛازِ گوٚو کرا دپُن ووٚن مےٚ اوسوٗ میانہِ تاجدارو ثابت بن کیٛازِ دوٚپنس ووٚن مےٚ اوسوٗ بس وجہ خۄش گوٚو نا وۄنۍ بشارت دوٚپنس ووٚن مےٚ اوسوٗ تاجدار وۄنۍ آز چھُ ژےٚ وعدٕ کران چٲنِس دربارس منٛز زانٛہہ کر نہٕ تھدِ کتھ تو وۄنۍ آز چھُ ژےٚ وعدٕ کران چٲنِس دربارس منٛز زانٛہہ کر نہٕ تھدِ کتھ یُتُے ووٚنُن خۄداین سٕنٛز بیٛاکھ آیت ہتا تاجدارو یا پیوم ہیٚکُن مگر پننہِ زبٲنۍ ہتا وۄنۍ آز چھُ ژےٚ کران وعدٕ أزکہِ بات کرنہٕ بلند کتھٕ بس بہٕ نہ حظ کرے کتھے پروردگارن ووٚن سورہ احزابس منٛز آیت دوٚپُن ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم دپن یم تاجدار سٲنِس دربارس منٛز آواز تھاین پست دپن پروردگار چھُ تِہنٛدی دل ازماون تِہنٛدی دل فاینل کران دپن تِمنٕے چھُ خۄداے اجر تہِ دِوان واریاہ
واریا تمن چھ پرکھاون ذات ذوالجلال حضرتی اللہ یہ معافی میلے مگر دربار رسول بے ادبی گئی نہ خدایس برداشت اگر توہین میں ون اولے اگر مصطفیٰ صلی مصطفی ناراض یمس خدای گژھِ ناراض تمس نو دون جہانن مز کنی ٹھکان آخری گستاخی مشکل یہ چھوا نبی سن دربار دب گوڑائی عرش کھوت ناز دربار محمد رسول یوزات دعا دربار سندر گستاخی کرو آخری واقعات کرو میانو جوانو سماعت یوس امام بخاری مز کرمت نقل کتابوں من صحیح کتاب قرآن پتہ یہ صحیح کتاب سکوچ بخاری ات من لکھمت امام بخاری درج دپن نصرانی امون اسلام ام کو اسلام ایکسپٹ مذہبن کیا اوتان کیا نصرین وین کیا بنو مسلمان یل وین مسلمان بنو سورہ بقرہ کرن یاد سورہ آل عمران کرن یاد اوتان مو ہے وڈاس کرن یاد دربار اخ سورہ بقرہ بی سورہ عمران سورہ عمران یہ کرن یاد آخری یام یاد کون دبن تاجدار سن دربارس مز بنو مقرب بنو مگر وائی بد قسمتی یوس لکھن یل مقرب بنو یوس نبی سن مز وحی تو لکھن کیا لکھن وحی یوس لکھن مگر ایک دو گوز بد نصیبی ہون بود سوار ایم ون اوڑ واپس دبن ام کر دربارس مز بیاد بھی کیا ون دبن نبی زانی تیتوی یوتاب امس لکھت کرن بیاد نبی زانی تیتوی یوتاب امس لکھت جس دیوان دبن یہ بنو دربار بیادم نکل گیا دربار سے یہ بنو بی نصرانی کیا بنو یل موت آوس دپن موت دل آوس دفن کرن یل صبح آئی وشن قبر سنمت نبر کڑت یہ درومت قبر نبر یل یم ساری نصرانی آئے دپن یہ چو یوندوی کار یہ چو صحابہ کرامو کرمت یہ چو قبر مز نبر کرمت پچو کے نبر کنتومت دپن یمو کروی بیار تجرب دپک وی کنیو سون کھوڑ واریا بول اوچ منز تروک واریا سو صبن پھول گاش یوش بی نور کئی یمن گو برابر یقین شن کس انسان سز کام یا چی کاری خدا یا چی گزوی لائی گستاخش قبر تراتر گستاخی رسول جو بھی ہوگا قبر تکرین قبول قبر تکرین اوش مولانا رولان دبن مولانا رولان رحمت اللہ علیہ دبن یل خدای چھنا کانسی ویسن رسوا کانسی ویسن گمراہ کر دبن سچ لاگن خدای سندن تاکن پت لک ژار تہمت لاگ خدای سندن ٹاٹھن متعلق بیادبی کر خدای سندن ٹاٹھن متعلق بیادبی کر ولین متعلق بیادبی کر گستاخی کر مگر دراصل چھ آسان رسوا کر دیا عزت دن وول چھ خدای ذلت دن وول چھ خدای اے ایمان والے دربارس مزا تاج خیال یہ نہ ٹھگ تاشت آواز کر عادت تھوئی نہ تسکا سے گالو کرنے تو پارو منچو کرن انت احمد عمل گشنی زائی برباد گشی ایمان سوری بلاگی پائی دربار چارش عظیم فتنازو ادب کا مقام ہے ادب کا مقام ہے من دربار نمکر ادب پرورد
پروردگار کرے سارے مالا مال رب العالمین ہائی بہار یہ موضوع واریا تقریباً 2-3 گھنٹے امپت اس گستاخن مدلل موضوع کہ کیا عذاب چھتر میالا لیکن ٹائم چھواریا خلیل مولود شریف تو ذکر کرو رب العالمین ہائی سارے بہار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی صلی اللہ صلی اللہ کائنان مانچ کھول گلاب محمد وچون یوت گلاب پور ثواب غام اللہ وچون آسی بس آب و تابک نمونہ معلل بے مثال محمد ونیوس لول دبس لول سال آلو دیوانا آسوی یا نبی ناد جوی پارا آسوی اللہ رحمت اس کیا کسی کمی حضرات برکیو مراوت چم دلاسا اللہ پروردگار بیمارن کر شفا حاضرن جن بیمارن شفا سائل بیمارن کر شفا یم اسپتال مز بیمار تمن شفا سائنن دائدن کر دوا سائنن مرضن کر شفا سائنس قرضس کر ادا سائن غم کر دفع یہ مجلس کر نابا یہ مجلس کر بابا حاضرین کر آباد حاضرین کر آباد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین برحمتہ